Eri togendere kumanya buna watka korwa se Chinsa au eri tariane Everlyne Osero oria tokubwatira nera soko ine kiabuna chibichaneri ogichi awekere niga korokwa Abigail Nyanchama sangana into Ikomi erio. Mwancho morengo kwa rigani bono toya chake Amayia ye Chinsa Ikomi asenchera ere yobwe korwa se county ya Kisii awase oyo kabeire omwe msebe wodi ya Masimba oyo manyikanete buna James Anyona abeire gakogania abamenyi be county ya Kisii akorwa maskani go chiase abarayibonsi bachorire nabo ko basira asoko ineke buna babere bagwikirania amagendero ko rengana no kugania kwa bananchi aniga yakwane tabori kuregoro chinga kekiranete asomoyega abwo muchango bugo changira ekanisa ya Riaiko SDA eyo gotoka se wodi eyo ya Masimba ebunke ya Nyaribari Masaba intuega ntuane kurama bogambi mwe una rama mogambi yonde na inwe kara chori yonde bwensi gichabu atenga no mogambi na bano yo nyumba 10 asikwe kara tuara magoso enchera nerororo abagambi bagotebiwo moto gia bagambi bo chikurukos como sike kiaga chikura chia bari tuere mase magacho intubono gotumanye tenga nero mogambi baka 2027 chigo tangaswa onde bwensi ko hunda abande bagwa kekerere sana bangi nambaro abatindi bamenyete gwa kekerere na hende basiseni yo bayibole tigabatolete abana baba boliyo boga eyine erenchera yo gosegeta ne kiagere katiba geruete nafasi iyo bagambi baito basikwe basirwe kapisa koruposi gago cha Dr. Manduku gabwate merememe nene muroche kenyarabwate Kenya bari Masaba emeremero mu buganganse inauka mwaro nyamuye abakomeneka gotiasa igo umugambi ekerato sigete kuna Dr. Manduku atebigumbi yamono amasikania ya egwe abwate sigwe na kerengere ikende yonsi yabwate igo moko mubwate siekera no mugambi ino Chinga kichiboigo anyona nigabetega kurukubore ochia sabanto gotiga gosimeka emete yemerinkamu eyo kageire konywa macha mange naboigo koirera owokamuka wechinsoko nembi katie bimeri gotama ase chinsemo echo nigo bigatebete buna ugatusmeka emerinkamu nigo kora konya sokorwani omuchando bumurakera ase amatuko arebosio nigabetega kurukubore gochia se anene abangina akwene kiabuna ngwetuma bare nonyana ase obusmeki bwe chinyeni asenchire moyo kwegenderera nene chinga kiechiga obugima bogenderete gokonga imense ya Kenya korumo kyabangina baminto na batebeti musimekenderema musimekeli sosa musimekeli no mo baisa gosoka igo nense yaberenke mutenoro ko kumulinkamu ngabateria murusiange na machi nje nabege sagukiane kera abenke wocha kunywa machi ali aiko ebakale kunywa machi y'ekipayipu amachi anda abekira amalyo ali atabwati kende yonse lakini ntutu waseniwe ntobwata amachi mutokoro kumulinka mutobwati faida bona igo salia asecha ya alenga asobo nyansi bwarenge onyanoro yarenge ensantu ale konyora bonyansi astogo ikaransi moyo ligere limuancha ne lira buoni liale ko bandiri kwa mabuya ege tunguo kiale kwa mankeli kwa mabuya morochebo igo torigereria stoko genda guchia Tokotikana nayo nigo muraibense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto ateirubuna ekirenge kenene ye serikali no koreta amaunchorerio ya magendro imeyense ya Kenya Ruto yobaga kwegerera kisabari cya guchia se Chinsa chesko nigatana ekirenga kya kenene no korigia obosemia na bayo korigia chinchira chokoreta amagendro imeyense ya Kenya ayaniga yakwana chinga kekirana somo sangrekano bwa masabo ase kanise mo Chinsa mo chia Kimende imeye county ya Kiambu asiboigarro kana komochi umuraibe kyama kya ODM Raila Mulodinga kubwatikana no kwemurungania kwaye kugotomwa kwa basaye ase Chinsa chesko utoniga baga koegerera ugotomwa kwa basaye na tena serikali nigebegete mirobere mekiranu yokoine kyabuna abasaye babere bagotomwa ase Chinsemo ao asenchire ya moyo kwerigeria na bayo kobakonya kwegendereria na gokonya ase ogukinia ense ya Kenya. Hii Kenya ibadilike ni lazima ibadilishwe na inabadilishwa na mawazo na mipango.
Tunaelewana? Ndio sababu hiyo hata saa hii nikiongea na nyinyi, waziri wetu wa mambo ya leba ako kule Saudi Arabia, kwa sababu tunataka kupanga vijana watapata ajira kila sehemu. Kuna wale wataenda hapa Rukuma kufanya kazi ya housing. Kuna wale watafanya kazi hapa kwa ICT hub. Kuna wengine tutawapandisha ndege waende wafanye kazi nje ya Kenya. Sio kama tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana kazi ni kazi. Ama tulikubaliana namna gani? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Nimekubaliana na Israel, kuna wale wanaenda Israel mwezi huu na mwezi ujao kufanya kazi. Kuna wale nimekubaliana na watu wa Ujerumani, kuna wale nimekubaliana na watu wa Marekani, kuna wale tumekubaliana na watu wa Saudia, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hii Kenya kila mtu, vijana wetu wengi wanapata mahali ya kujishikilia, wanapata mahali ya mapato. Kwanza hawa wenye wanaenda nje ndio watatusaidia kuleta madola, ndio hii exchange rate waje kutusumbua. Kokwana somo sangirikano yobo igoni go muraibwa barabange ase bunge Kimani Chungwa abaga kumwiranira muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga kwatikana nengana ya yeyo abete ka watu kaburi tukoregoro imeye county ya Kajiado yokugania serikali yebe kego ke yari gorire mafuta ase chiringi meronkene na isano egento Ichungwa te babuna nigo getanyarikane nigo aterebune serikali yabirege gobeka emerobero yoko ine kyabuna amagoriye bintu aberega kwirana inseke nabo igogo konya abantu asimona baga ukwanira igoro yoboremi na otebe serikali yabereke gokonya asuko bwatoka amoyo yerigori ryensekegima nigo baigo abaga koene kyabuna Osero boti rwechingwana ichabere chigokorekana gati ya serikali nabo igo enseme komerere serikali yazimio la umoja one Kenya nigo amangana onsi agochya kumurikerwa ne serikali nigaine kya uko bwatoka wechbesa ase chi ward chonsi imeyense ya Kenya ase gokonya aba MCA gwikirania magendero ase abananchi nigo baigo Ichungwa bagakugania obwa amatobu ya kororokana ase egatia baraibe county ase ogokonyana nawe gusirana eri gwikirania magendero. Sasa nimesikia jana wakisema ati lazima mafuta ishuke na 45 shillings. Sasa nikajiuliza huyu mzee kweli hata kama ni yeye wa kufanya hesabu 45 shillings alihesabu na economics gani? Sababu bei ya mafuta ni mpango and the forces of demand and supply ya uchumi. Kwa hivyo, Your Excellency, I know you have put measures to address all the issues to do with the cost of living, and that is why, as our MCA said, in the National Dialogue team, and Your Excellency, I can confirm to you, we did table the reports in the National Assembly on Thursday, myself together with the leader of minority, and it will be ready for debate when the House resumes. Na tulisema kwa hiyo report ile mambo yote inafaa kufanywa including and up to hiyo mambo ya ward fund. Na najua governors walifanya mapendekezo yao, the county assemblies forum pia walileta mapendekezo yao on the county ward funds, and it is important and we support that all our wards lazima wakuwe na pesa zao ili hawa MCAs wamechaguliwa kama viongozi, kama wabunge na kama governor na senators wawe na pesa ambayo wanaweza pangia maendeleo in their wards together with their people. Hatutaki kusikia MCAs wanapigana na governor ama governor anapigana na MCAs. Sisi kama wabunge hatutaki kupigana na governor, tuko na kazi yetu na yeye ako na yake. Lakini ni lazima kila mtu afanye kazi yake.
Nekero ya rokande ase amatuka itirenigo chi county au chiabere chigotwara okongusana na ase gatiabarai nigo mokonyi bo governor imeye county ya Embu Justus Kinyua Mugo aberega kweneke abuna county ya Embu ne county yomurembe na igoti bago chia wancha engana yogoturubania emeroberi abuna barai kweneke wa ase nsemeyo osoko ngusana na kweneke wa ase gatiabarai ane kwa na chinga ki chomo sangrekano bwa masabo ase kanisa yemo sangrekano bago goikiranwa nabarai au korwa serikali ya Kenya Kwanza bakora wano mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua ani gochinga kiecho Kinyua abaga komoto ya Gachagua asemeroberemia anene yoko bwaterana se okorwania ebinyugwa byogotindia ukwanegoro yobokoreri ase serikali ya county ya Embu nigabaga kwegerera abawaziri notana nigobabe gatomo kiabu goikirania emeremeremia asaru okubore uchi serikali kwene kiabu na nkobamenta gosengomento bare chibesa eriyo goikirania obokoreri nabo igo wetanga kurwase amakongu au ayo aberega kubanyora gati yabo okoborwa kwa mafuta yo kubeka kigari achinga kiba goikirania emirimo yabo. So me, I'm doing the job that I was given to do, and I'm doing it to the best of my knowledge and capability. County to Koimara, our guest of honor Bonadegiji. County zingine kumekuwa na vita mingi. I want to assure you, for the next 10 years, utasikia Embu kukiwa na furugu kwa sababu tulikuja hapa kama tumejipanga na kama tumesikizana deliberately, and we know what we are supposed to do for our people. The other day joking, I was telling my boss asikanitoe kazi ya deputy governor kwa sababu hiyo kazi ni tamu. Nimekuja kujua ina pressure vile ni kazi mzuri. Governor, tafadhali tukienda 2027 usikalete mwingine. Sawa, ukileta mwingine nitaenda kusumbua huyu na unajua mimi naweza msumbua. Kwa hivyo wacha nikae hapo ndio tuchape kazi, tubadilishe maisha ya watu wetu. Your Excellency, hapa kwetu kulikuwa na changamoto ya pombe na unajua na umepigana sana na pombe. My boss ameniachia hiyo kazi tukiwa na county commissioner. I hope county commissioner kwa karibu. Lakini changamoto bado iko, lakini tumepigana na wanaume. Tumepigana na wanaume. Hata wengine wamehama hapa kwetu. They are manufacturing beer from illicit beer from outside, alafu wanaleta hapa usiku. Changamoto ambayo tumeona kutoka kwa ofisi ya sisi, wako na sangine wako na the resources they are given, kama ni pesa ya mafuta unakuta sangine iko ndogo, gari ya mafuta inaisha, lakini wakija kuomba kwa governor tunawasaidia vile tunaweza. So would appreciate if the CC can be given more money more for transport, so when they are going for cracking they don't get the charges of kusemekana mafuta inafanya nini, mafuta inakatika. Homobunge o EAC Asals na Boigo Regional Development Penina Malonza niganyorete chingaki chingongu asa matanga yemo ase bunge ya Kitui East me county ya Kitui chingaki abetega kuogererwa n'abananchi ase arenge chingaki arenge kwegerera serikali ya Kenya Kwanza insi yoboraiwe Dr. William Samoei Ruto kubwatikana nogo konga kubugima ase abakenya nengana egatiabo yokabere omugavana we county ya Kitui Charity Ngilu omubunge bwensemeyo ya Kitui East Makali Mwelu babete bagoswagati na kumugania Malonza kurwanira abakenya chinga kibagenderete wetera amakongo kubwatikana no konga kubwima. Kama maisha iko juu, hata rais anaelewa. Hiyo si jambo la kutumwa, anaelewa kabisa. Na ndipo maana unaona rais kila wakati anang'ang'ana, ameenda Ulaya, ameomba pesa, tumeweza kupewa. Manake alipata pale mfuko haina kitu. Lakini anaangalia gharama, ngojea ama siwache niongee. Tumesema subra na heshima ama namna gani? Bako akifanya bidii na tunajua ataweza kumaliza. Ndugu zangu, simngoje nimalize ama namna gani? Yes, I was a cabinet secretary like you. And please kindly, when you sit in that cabinet, you are a woman. Tell President Ruto, watu wameumea mpaka wanaenda bila viatu. Sana. Na umwambie ya kwamba hata wazazi wale wako hapa hawajui kama watoto wataenda shule. Waziri umejionea wewe mwenyewe. Wananchi wa Kitui wamesema ya kwamba Albinism Society na members wao, hii ni wakati wa serikali kuhakikisha kwamba wamepewa
ile cream wanatumia free of charge by the government, both national government and the county governments. Nomarugi bwomo Prime Cabinet Secretary Tesi Mudavad ni gwaganirie baria bonsi bwako bwataniwa nebikore byekise ichegenga gose gender based violence koimokerwa egetamukero egetindi wantireria konde gotayo niga yakwanete chingakekirenete ase ensemo ya Kajiado West me county ya Kajiado erioko bekarige na rioboroso asobwa gachiwe nyumba ya Hope Center eyorabe EABC ya mangana AGBV. Wanasema gender based violence, domestic violence, lakini mimi kama mama nasema a crime is a crime. Tukiita a crime, the perpetrators will face the full arm of the law. Lakini tukisema hii ni gender, hii ni domestic, hii ni this, how then shall these people face the full arm of the law and they have committed a crime? They have instigated terrorism upon their fellow being. So what are tweeted to a crime and a crime? Ekiombe kia banyagetari mense ya Kenya Medical Practitioners and Dentists Union KMPDU korawa nomunya noseno monyakerogo byekiombe kyo wasomori kibeke ombe kyo davdiatela nigo bagosereirie gukora umugiro ase Chinsemo au asokwe murunganiria ugotaikirani wana bego gotegererwa kwa magani abo ne serikali Church County aya nigo yakwanete chingaki aumeranete n'abanyagetari imeye county ya Kilifi asabere kagote Oseme county ya Vihiga sekeria batebire buna serikali Church County nigo kitari gotegerera amaganyo y'abanyagetari na igo kuba chingongu ase ogoikirania obokoreri bwabo niga yago cha chingaki omugiro w'abanyagetari ogendereta ase Chinsemo gati yabe county yo ya Vihiga ase atera berega kwenekia buna abanyagetari korwa Chinsemo chinde nigo barikire amauko gochia ase serikali Church County ayone tago chia korigererwa century bwenete araberere barabwo kogenda asumugiro. Strike is essentially for the people of Vihiga to be able to access care. The notice was given prior that doctors were out with the governor, with the county management to resolve these issues. But the non-responsiveness of the county, as I said, the county was already on strike, and that's why we joined them. And therefore, these demands that we had put in place must be all fully implemented before doctors return to work. We also have put counties on notice. This is Gusii County, which actually promoted doctors 2 years ago, and some 1 year ago, and some 6 months ago, and they just gave love letters, which are not being implemented. We have given them, put them on notice. I know they had gone to court over this matter, but we are saying we will not allow the counties to use courts to perpetrate injustice. We are just from meeting those doctors, and we have given the county about 14 days this month to resolve that issue, of which failure to which I'm so sure those doctors will also join the doctors in Vihiga in that process. We also have the Nakuru County on notice, which we expect it to respond to the matters that we had given forth. I think on 13th of this month, they'll be in court. We'll be in court with them. And if the issues are resolved, they'll also be on strike. The same to Kilifi County, which we have a strike. Mwanchi umurigere bana roboti orona rogotekia omerio bwa mayaye Chinsa Ikomi ase enchira erejo bwenge korenda ya manaenda manke nochikomira nanere Josephat Amisi yakererarage ense mona boigo Chinsa isato eria komanye ase enchira erejo bwikirani nyora ase miroberions ya Ndizi TV naboko wendera gotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital sense moya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News baligo naboko yasoma ase website yetu wetra www.ndizitv.net yedo endrego kumanyabuna watka koruase chinsnyo au omorobero wemisa Jumapili ngogocherere ase kagetari getambe korbono bunokore twanere Joseph Mokogati asagendrete yabeirega kuyariganike gimana bageni baye eriyo abega babe bagoto manyia mange imeye misa Jumapili gati abamatera yege Catholic emisa nabayigo chisara egati yayanda mange wono mancho murigeri to basa goskare na eseseniwa imeyo morobero wemisa Jumapili Retariane Everlyne Osero Abigail Nyanchamane rene kiachibicha neryo gicha wekera sencha yabene kukuganeria oburigereri borobia naboigo emagoroba erenkia
Gusii. Keroyo mona bwate obusibore bwokwemanya korengana nerichiko. Nagekogera ase entunda ende megetaseni kia Ndizi TV tokubaletera emanye Jumatatu. Kera ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo Chinsa isato. Imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo tokoletera amanga yanyareko baga gwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii. Ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo konga kubuyima. Nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko ba ukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba. Ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyererio. Nabo igo emanye chigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byeito byechigosori. Tomo cha gosangana nche Everlyne Osero na nche Josephat Amisi. Imeya emanye Jumatatu. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbigia NTSA. Wago tumeke curriculum ya NTSA